Na by the way, wewe unifolete huko TikTok. Unfollow me. Unfollow me na hizi vitu zenu za takataka. Hizi ma TikTok za takataka. Just unfollow me. Mr. Easy. By the way, even I have looked at myself. Na ninaona age yakwa, mtu amefikisha 50 years. At my age, nibati uko tukigia na TikTok wino. For one, ona ndirabatara gukuhunjiria TikTok. Ndirakuhunjiria uke kanitha ku. Kwi America ni uguka. Kwi Githumo ni uguka. Hatire bata gutindage kuhunjiria nini njui kwa tatu kuhunjia kuri ahunjagia. Ici TikTok ni nonsense. Na no nyende kwira andu ni matigana na urimu uyu wa social media. Social media, they are here just for nothing. Ati ona ndio ni ndiramakio muno ni ahunjia. Matinda guku atungatiri makirumana. Ati bata gutinda ukirumana uma. Taruni ndarikia kwaria ndumiriri no ndiraria. Ndirenda ko deactivate, ko delete completely. I just want to delete completely. Hizi TikTok za takataka. Tena gutiari TikTok and we are existing. Ona TikTok hizi muno na ziko niki mututaithagia nacio. Niki mutuheaga. Ni nini munatupeaga? Hakuna. Sasa TikTok ni ati sasa wewe kazi yako ni kushinda ukiangalia Pastor Kim wa Esther, account ya Pastor Kim wa Esther. Unaanza kuleta nonsense. Unaanza kutusiana. Na leo unamuruma na Ngai. Pastor wa aina gani? Huyu pastor, mbona huyu pastor kona huyu pastor mkora? Una akili wewe. Huna akili hata kidogo. Small children. Nini? Chirumage maithe. Chirumage manyina. Nini? I abuse nagaga huko just for nothing. Nani alikwambia unifollow mimi? Unfollow me. Kwani kuna kitu unanipeaga mimi? Do you give me anything? Unanipeaga nini mimi? Hakuna. You are just making my life miserable. Juu ya kunipea ma stress ya ujinga. Hizi ma TikTok za takataka. Inabidi tuachane nazo. Na roma mabroga. Mara mego huko. Rekodi hii. Rekodi ino tori mwenda kurekodi nigetha mutinde mukiaria guku. Amuigwa kimwa Esther ya mugoka ta mwetu ona nyuku. Leo rekodi ini. Muge atiriri. Mundu wothe unifolete TikTok, Facebook, unfollow me. Unanifollow na nikiwina kio. Uko na nini wewe? Ndio unifollow. Unanifollow nikupe nini? I'll give you nothing. Why are you following me? Unfollow me. You are useless. Why are you following me? Why are you following me? Why should you follow me? Why can't you follow your mother? Why can't you follow for your father? Why can't you follow your relatives? Why are you following me? Unanifollow nikupe nini? Nikidira kuhe ukinifollow. Unfollow me. Mimi hata sitaki upuzi yenu. Girete yo gwogeciri horo wa mitandao eno. Gona ino mitandao ni tuhu watu. Tene na gutiare na mitandao. Zamani hata hakukuwa na hizi mitandao. Naona ndarikia kwaria na inywe. Na delete hii account ya Pastor Kim wa Esther. Iko na watu kama 30 something thousand permanently. Staki mimi. Mimi staki. So kama kuna kitu nataka kuchukua kwa hiyo account yangu, chukua saa hii kabla sijai delete. Because I am tired. I'm tired of this nonsense. Kila wakati muna abuse watu huku, kila wakati muna abuse watu na hizo vitu zenu za takataka. Muna abuse ya do kuabuse na just for nothing.
Kenya be dikire to mai dai ke mo joke hau. Aya. Sorry. Na ke ide mwira ki odo omwe. Kigo kia Ngai ni kiama. Na kigo kia Ngai ni kia Ngai. Mathina maria tungatiri tugereire mathina ni mitandao eno tondu guku nikuo shaitani akomaga. Ngoma akomaga TikTok na tiwana. Jikite mathabu uguo ndamaroro uguo ngoma akomaga TikTok. Tondu korwo ti mitandao eno we ndungijui. Auga kuona ni njua. Na tondu ni unjui ri gutiri kindu uheaga we. Nduheaga irio. Nduheagira ciana irio. Nduikaga atia kana atia. Unaona na tondu gutiri undu wikaga ri gutiri tuteithanagia nawe onaki. We ndungihota we ndungiteithirio nao. Muhothi niki muhothi just sadaka ciringi 200 marato mamurumia tungatiri kumaruma tari ciana guku. Arafu reke inde mwire mundu wothe wina mutwe mwega nyaume TikTok nyaume Facebook ni cia wana kindu itangiuma no YouTube Facebook sijui Facebook ona digwe cia mwisho da post ile nafikiri mara mwisho kupost hata sidhani ni mwaka gani. Arafu TikTok wirokire ina spirit ya ngoma nikioro na guku muraruma athuri ciana nini ihe itarira iria kinyoru iraruma athuri guku tari ciana ti atungatiri ai nyundo wagdo I thought ni muni forete unaniforo na nipea nini unaniforo na nisaidiaga aje wewe unanisaidiaga na nini? Hakuna kitu nanisaidiaga nayo. Even ile kitu kubwa wewe unafanyaga ni kunisumbua akili. Odadi kuingira TikTok kule gakora account yako. Hapana. Hapana. Wewe wanateithika giaria Ngai akurathime. Wewe iguaga giaria ukaigua gutahika to hell. We nawe ihe ici cie guku nini ihe tari undu gihana cirumaga athuri guku na atumia na andu a Ngai. Ngai aromuiguira tha. Ngai aromuiguira tha. Ni reke inde mwire nikirite miaka iyo ya gutinda uko tukiaraniria na inyu. Arafu reke inde mwire akowi sawa na ndui muguruki we ti utinda ukihingura page yakwa. Uacha kufunguaga account yangu ya TikTok unaangalia nini? Nini uliweka huko unakujaga kuangalia? Wewe unazurura tu ni kama uko na mapepo. Ukaadhi page ni ya Kim Esther. What are you looking there? Nini unaangalia hapo? Do I look like your brother? Do I look like your father? Nina mwaki mono na inywe. Nina moto sana na nyinyi. Dakika nini abuse. Dakika nini abusing. Dakika nini abusing. Why should you abuse people? Why should you abuse? Tareke joy ya dueri atatu. We urenda kwambatia iguru. Ni request hau. Jeta kwa Pastor Kim Esther. Adhikireria itana bagodharia page hiyo yako atano nataka kuifuta. You pussy mimi staki. As you can see, I am very busy man. Nigo kwanza demodo very busy. Dionanga time hizi cia TikTok. I am very busy man. Nigo demodo very busy. Na we woyaga ritwa riakwa na woyaga kuka guthindo kinjikira page ini ciaku. We tapata shida.
tigana nie, wachana na mimi. Mimi ni mtu focused. Nona rĩu Pastor Kim aranegena ũguo, rĩu no tũgũhunjĩrio. Akorwo wetereire ngũhunjĩrie nĩ ũkuona thĩna mũingĩ mũno. Hatirĩ bata ngũhunjĩrio. Nĩ hunjagĩria andũ arĩa manjiguaga na manjĩtĩkĩtie itũũra ritũ, taũni itũ. Na ndabatara kũhunjĩria andũ nĩ njũĩ harĩa thiaga na ngahunjia. Nĩ njũĩ harĩa thiaga, nĩ thiaga radio-inĩ, nĩ thiaga TV-inĩ na ngahunjia, andũ makanjigua me mĩciĩ. Rĩu we mĩtandao-inĩ rĩ, tindage ũkĩrumana gũkũ ndaimono ĩno rĩ. Why should you? Rĩu we ndikĩrĩ na ũru. Wenda blogger makorwo moya kau nigetha magekire, tondu rĩu ona wagekira rĩ ndiĩkona. Ndiĩkona. TikTok ĩrenda o mũndũ agokaga tu kwĩrora. Wacha kushinda ukinifollow. Unanifollow nini? Why are you following me? Are you mad? Why are you following me? Kwa nini unanifollow kwa TikTok? Kila siku naamka nakuta 600 people followed you. Every day naamka 1000 followed you. Why are you following me? Why are you following me? Ndĩrona kĩhĩkĩ haha kĩreita kazini ya ngoma. Rĩu ũyũ nũ arandũmĩra atĩ ndĩmwambatie na aretwo kazini ya ngoma. We kazini ya ngoma thiĩ ũgaikare na ngoma cia kwanyu na kũ. Ĩno ti platform ya ngoma. Ndĩrenda kwambatia andũ atatũ kazini ya ngoma. Andũmĩra prayer request kazini ya ngoma. Thiĩ mũgaikare na ngoma cia kwanyu na kũ. Stupid cousin ya ngoma. Na unikome. Ni ngoma tũtirĩ ngwatanĩro nawe. Ndĩrenda mũndũ ũrenda ndĩmwambatia igũrũ, mũndũ wĩna mũtwe mwega, no ti toyo ũreita kazini ya ngoma. Kazini ya ngoma nĩ kuga atĩa? Njĩtagwo kazini ya ngoma. We ndĩrona mũndũ ũcio ũreita kazini ya ngoma nĩ mũndũ tũhũ. Mũndũ ũngĩ nĩ andũmĩre request ya kwambatia andũ maigana ũna. Kazini ya ngoma. Nyonekana hena ũngĩ ingĩambatia. Grace ndigũkwambatia.